دەماگۆ دەوریەکە رووسی سەردانا دەڤەرێن یەنگۆ هاتبوون تۆبارانکردن ژالیە ئارتێشا دەوڵەتە تورکیایê û komên çekdar yên bi ser ve li bajarokê Zirganê bi dehan şîniyên bajêr yên got mayî derketin xwepêşindaneke şermezariyê li pêşiya dewriya Rûsî û daxwaz kirin ji Rûsan got van êrîşan rawestînin. حتى نهار روسيا هاتيش بو بجودياتي خواتي نهاتيش بو مصالحي مي اي بدكهاني نهاتيك ما بباريزي روسيش بو مصالحي خواتي بدكهاني ام انا تبدو ملت دركتني بيشيا روسا ام روسا بسكنين وام بوان بيشتغلن كهلاش بو شي افسكناوان حيانهاش بو شي. الضرب البارح كل الليل علينا، لا احنا ولا اولادنا ولا حريمنا ولا شيء، طفشنا باجوال. انا عندي بيت والله ضربوه من النص، قصفوه خالص، جاتني قذيفه. يا شري بدنا نضربهم ما سوينا حل البلد. شینین یەنگۆ دەرکەتبوون خۆپێشندانê dipirsin gelo çima Rûsyayê bêdeng ji van êrîşan gojin û zarok tê de hatine kuştin û birîndarkirin. تشتكي ناكن تدخلت ناكن بدروا الفدرانه الروس واردوغان نفسها هفدونه ام دعوات شتكن ام برا شيخ خجمانين يعني تزن في زاروكاتن تزن في جناتن قش بريندارن قشاتن كشتن Piştî wê dagirkeriya dewleta Tirkiyeyê ji herêma Serêkaniyê û Girê Spî di 19 meha daha sala 2019 de agirbesteka hate ragihandin navbera hêzên Sûriyayê Demokratîk û komên çekdar yên bi ser Tirkiyeyê ve bi garantîk Rûsî û Tirkî li Sûçî. Lê rojane artêşa dewleta Tirkiyeyê û komên çekdar vê rêkeftinê bên pê dikin û herêmên rêveberiya xweser topbaran dikin. Dara Berekat, Kurdsat News, Bajarokê Zirganê.